Kia ora mai anora, kua whai mao ake, kua wāhi mao ake te marangai, kua wāhi mimiti iho te hau pūkeri i karawhiura i te tai tokerau i ngā rā tatanei. E rite ana ki te rua marama ua i heke ki te tai tokerau i te wā poto noa nei. Ko Kaio, he whai tua whenua kei te raki o Kerikeri, o tira kei Wainganui i a Mangonui me Matauri, te wāhi i tino hau kerekere hia. Koinei te otina mai o te patapata i āwha. Well, it was about 3 feet below the floor level, so we were fine. I turned the power off with the water, so the power wouldn't blow if the water hit it. He mā uru i te rari nei, enari ko tāna i tata uru te wai ki roto i tōna whare. Enari e hara ko tōna whare i raru, engari ko nā kau. Came out onto the deck and it was just a shock to see all the cows being swept with the flood, and we watched them over 4 fences, and it was just a shock, and I got on the phone and rang up. He māpu kaui maui roto i te waipuke mai te pāmu o te taha o tōna whare. There's a break in the river just over there, and the cows were swept through this way. Some went under the decking, hit that tree sort of, then swept that way over the fence there. He wai marie a māsho kei runga pautoti tōna whare i te mea he tino tataia ki te awa. Mo etahi kāre i tino wai marie. It'll be a good couple of days and it may be more than that for some of the water to get off some of the farmland. I etahi e whakapae tonu ana, kua whakatūwhera anō te huarahi matua o te tai tokerau. Enari tērā no etahi kei te kati tonu. Enari ko tā Tony Phipps me tūpato tonu te huna ki ngā wāhi kei te waipuke tonutia. Rā pae tā whai te karere.